unkulunkulu nabashumayeli bami umntwana lo owaphumalo ezintabeni zaseMelimodi phansi kwetempele kuthiwa umtethelelo phansi komshumayeli uShando bangcwele ngizala sengifike kwesibili bangcwele ngathunga ukhokho wokhokho uthi wenza icala washaya ushembe ngezulu wayethi ushaya umuntu uthi ke mayeshe ikhulumela yena uthi ngicela uthathe imbuzi ehlambulukile encane uyongikhipha ngoba lokhu ngafa uthembe wathi kwabeka itshe wathi nje ngci phezukwami namhlanje nake ngifikile ngilethe lo umsebenzi owangithuma wona wasethi ke ukhumuleke mshana ndodana yami umuzi wakini muswesisuliwe emhlabeni uyokhipha imali engango-200 ubuyisele njoba ngilapha ke sengifike kwesibili ngizokwenza lowo msebenzi ziningi insizwa sihamba nazo zigcwele imoto suka nazo emelimoto ngamathempeli inkosi yobusisa amazwi amen Bingelele hamlengcele kaNkulunkulu mina ngwakwamagubane entabeni zaseBoshefton ngaphansi kwethempela sezwele umshuma emaphumulo umfundisi umkani ngokwesibili ngiza la kulo nyaka ngize la ekhaya emasontweni mhlawumbe amathathu adlulile ngibe nesibonakaliso engathi ngiumuntu engathi ngiyohlola noma bengazi bekukuphi lapho bese ngowesibili ukuthi ngisondele kulo muntu ohlolayo kodwa kwele kwajika lo bephambi kwami waguqa kumina waba umuntu ongibhulayo wathi wena ubukeka ngathi uyathakatha noma abantu bebuka bakuthembi bakubuka njengomuntu engathi uyathakatha ngithi mangabe ngizwa lokukhuluma ngabe ngakhala kakhulu khona lapho esibonakalisweni ngase ngibuza ukuthi ngenze njani ke lento nje wangibuka sakungihleka wasethi angazi wasangiyisa aqhubeka ngakhala ngaphinde ngathula ngaphinde ngambuza ngathi ngiyenze njani inkinga enje wasethi hayi ayikho enye indlela ndoda hamba ekhaya lomphefumulo onikela khona ngeimbuzi ngifikile ke namhlanje ngizoqala ke uhlelo la ekhaya ngoba ngangizwile eqaleni namhlanje ngicoshelile kakhulu ulwazi ngifikile ke la ekhaya namhlanje neimbuzi ezimbili engizoqala ngazo ngiqala umsebenzi nje bese ngiyophetha egcineni inkosi kuselekuzwini yakhe inkosi enkulu yasekuphamela lo khulumayo umthokozisi wase kwanongoma endabeni oyithempeli lami ibumbanana umshumane uncumane enyangeni ephelile ngaba nesibonakaliso ngangihleli namakhehla ayengungile mayengungile lamakhehla kunembuzi ezintathu la ihleli phakathi kwami esenta ebese yodwa ngiyibona ilapha bese ngibona uNyazi lapha ePolpiti uNyazi mahlele ePolpiti eyodwa imbuzi yanqamula lapha emhlophe le mbuzi eyodwa emhlophe igaxe ihlamvu lo lebehlamvu ngathi ngiyabona abazana ndawo ngwabona emaningi bese le mbuzi yanqamula ibheke uNyazini mayibheke uNyazini lehlahla manje siyabuka lokulahla nkosi makusengana amahlehla ezu3 imbuzi ihleli la phakathi kimi ngibambeke intambo lamakhehla ngungile la asehlala amakhehla asetsho lamfana siyacela njengamanje sesiyakuthuma lo msebenzi siunika wena siyacela njengamanje usihambele uye ekhaya lomphefumulo usihambisele lezi imbuzi sesithuma wena sengithi mina kusenjalo bese ngithi mina awungizwa kanjani naye ekhaya lomphefumulo ngoba ekhaya lomphefumulo kuthiwa
kumele uqale indaba yakho noma uthi kunjalo asethi amadoda wona mfana wazi njengamanje abantu abazi le ndaba ayithina thina sesiyakuthuma manje usuthi uyakuthi sesokutshengisa thina le ndaba ukuthi obaba phethele lento eyenzala siyayazi thina wona siyakuthuma ufike njengoba ufike kanye emphefumulo ufike uqonde kwashumayeli ungayi kwabanye abantu ufike ukwashumayeli batshela ukuthi sisho kanje uthunywa yithina usho ukuthi sicela benze ngale ndlela esisho ngayo kwase niba nenhlanhla-ke esonto ledlule ngayikhipha kodwa imbuzi ngihamba la baze bathi nakukhohlwa baze bathi ngisho indlako wenu uma ngakho okuzalayo ube nqaba wenayo umyeke ungamlwisi uhambe wedwa uma senjalo awavuma umama uma kade ingawazi indaba lekha kodwa angimazi uvume kanjani ugcine evumile ngesonto ledlule ngafika naye nengane zakwethu sayikhipha lembuzi eyodwa emhlophe ibemhlophe lembuzi sahamba saba nenhlanhla ukufica unkulunkulu emzini wakhe omkhulu ongcwele kuhlema kaNazaretha sangena ngaphakathi uma singena ngaphakathi emzini ongcwele sase sinikela lezi mbuzi base bethi mina ngizalele ekhaya mama ngibuza yonke into ekhaya mama bathi inkosi babusise obuthelezi savuma sathi amen saphinde sibusise saba nenhlanhla saphuma ngaphakathi enkosini ngqo ngoba namafutha esasiwaphethe abusiswa inkosi umuntu wenkosi saphuma sathi sithi amen uyingcwele sase siyabuya ngase ngabuya kulaleni kwami emva kwethu weyintathu siyabuya impendulo sekuthiwa sekukhuluma izwi la malikhuluma izwi kuneqhehla elilapha phezulu emfuleni umfula lo mfula selithi lelizwi wona mfana uyabona la ngolani la emfuleni sengithi mina angiboni ngolani emfuleni kuthi lithi iqhehla awubukusise kahle usubonala mangithi ngiyabuka la ngibona ingwenya selithi na ngithi ngiyabona ngibona ingwenya sithi lithi na hayi akuzona ingwenya lezi abantu bakini laba selithi uma sekunjalo lithi na awunakeke sesokudlalela manje ukuthi kwenzakalani emandulo njengobona lezi ngwenya mangithi ngiyabona lezi ngwenya sengibona abantu badliwa zingwenya mabedliwa zingwenya manje lezi ngwenya size baqede nya bephelele ngaphakathi base ngokuthi ngabona umfula usubomvonke igazi umfula bese laqhamuka lekhehla lengithuma imbuzi bese ngalibona lekhehla ngalibona lengithuma imbuzi la lekhehla ngalibona lithena wemzukulu njengamanje siyabona umzukulu unyazi lezulu sesikhiphile lapha eziswini besithira bese eziswini zengwena mina mama angaze ngingcwatshwe lokhu ngahambe emhlabeni namhlanje unyazi lezulu sikhiphile lapha ngiyacela ke mzukulu uqile mzukulu